Ubwansu bw'omuguzi. Litukoneria Jumamosi chitariki 25 nemo mutinyo kabiri mwaka 2020 emesani ya mang'ana Amayia Ensa Eyemo yabono marogobe erongo kware nyoro kuba munanche goikomwe nyorana nabakanda gutubwate sensa media mitandao tonyora sensa ya Facebook tonyora Ndizi TV News baga sensa media YouTube nabako tonyora Ndizi TV News baga nabako to tweet @Ndizi TV News nabako tutumira kerengel kyao gwetera ase namba yira se skin yao ile tokanyora senjira yobwene goikase studio igo kaba munanche goikomwe erinde nkwerere alitwa gusangirika uria gakete ikaboniga kuruchinze mu cyasugusu ilianyi mojamo nabosongo gono kubori kwane kunonyara gwikaransa oike erinde nkwerere anene karamangana manga korekana lituko uria rero ekero DM yatwara umusangano obo amo ne kyama gyachubirikanya kigotwara umusangano obo kaba munanje koikomeryo kuna botambiri dariane Brighton Makoli. Oyo gongonya sense meri yemono abwe bimanyererio nigakuru kwa Joshua auta igotika tugende mase yemo ikasamangana ito asito guchakira no mubunge obunjari baiveri umeke nigo bona atebire buna nigo ari aseke minano kyo mwaka oyo iga oigo asaligirie guchikurwanire kiro kya kyo bochumbe ase ense meyo niga yakwanira aya ase kolengana niga tebiruna nere no ara aseke minano ekyo iri guchikwanakya nande ngo irare kiro ekya sentunde ne yakabere iri gukora magendero ase ense meyo ya bunjari. Sisi vijana tumejipanga na mimi kama mheshimiwa Wimeke sasa ni kuenda ground tuangalie watu wetu tufanye kazi, na mimi bado niko katika kinyang'anyiro cha Bonchari ya August 2022 ase Kisi na Nyamira ninje ndo mbunge njebieka ase chama cha ODM. Mimi ningependa kuambia watu wetu Bonchari mbono naswa tina koragasi igonte temonge chance nkore gasi ekinangere kya begetu koti kigarato burukani tijikabere on 22nd ti order sia begetu eba commissioner begetu ya CDF ta kolegasi njarusu wororo ekine ki orders sia begetu jarusu wo bono once next week ngoya to ko basari abana bonspi bare form for university ko bato chipesa from the CDF kit. Asinga gejejo imeke niga bona nyaraga kwegera na gotea inki ataranyaraga gukora amagendera sense meyo asate buna konye niga bwatuburuire nande nigo ekwirira buna konye kinangire kebegira se koti gikirira kwirania amagendero maika sense meyo konende nigo bona ababoliri abanjali kuchikomwa ali bagali entundende ya kabere inanya kawikirani amagendera yo niga gocha maega yabamenye abo asama tukabwango yawe sokya na kulera na gotea buno mubungo yo niga nyari gako bombia bono nigo imekate na achiko gendera gukora miroberio ao anene kare kine kyo kyanyarige kwera kurwase ekoti nje nabo murwaire for time na nje ground by rese na ruara sana mpaka ngairusi kukurwariwo lakini abere byangu wakero munanya sambi yamono igoti gatoba abantu aminto ODM ngoro story serikali ya 2022 kuru August 9 manifesto ya nele na tebete kurwa 2021 abero amangana development amangana cottage industry ejibaba kwanera ote totebya banchalinga manifesto na rote 6 point na ruete bado nyinga ngendere na ande gongo saba gepindi ko maite nkyarige kyane omasikenya gosira oro yo kane kyalenge ngaso imekomokonya na ende ro dinga kyalire igonta gete abanchali bange tamu ya refresh iso ali nkolegas nkora bando onya after 5 years nkolegas biya bande ngo imeke enda ngo tumoke ya to choro monto mangamo
Abaibori nigo bono banyarire bakuburiwa baenekiwe n'abana ngoika barachisku na okora matemu abo buna erobereirie gukwana nigotoseni kya Ndizi TV omunyakirobo bwekiombe gya kesha akurwa sensemo ya marani Amos Maleoli ni wanyanarika gotebu na abana bange bare bataraika ujya sku no nyamatemu ga gochukwaria ni gatebe buna abaibori enere ngaki batakiri kubwaterana na borokia na borokiwa eri kwena kibana matemu gokorekana ale buya asorongo rwa gusiba igo nigatebu na chisub county njire chitara ikirani biyemero kurende nigo batemire kweneke buna ngo kibari gukirania emiroberi iyo kera borokiwa baendete kwihariga nigo cyasa matemo manene iyo mwaka uyu. We are concerned as a sub county. We want to urge our parents that they ensure that their children are in school during this time. This is the last time when we are preparing them, and there could be many challenges out there which we want the students or the candidates to avoid. Many of these candidates were affected by the COVID pandemic last year. You know, they were out for a whole year, and therefore psychologically and partly the academic programs were disrupted, and therefore that's why we want them to be in school throughout until the last day when the examination will kick off. And even during the examination time, we want them to be in school. They observe the rules and regulations governing this exam. This year I presented 115 candidates, and this is actually the smallest number this school has posted since 2015, because we have always been presenting candidates in the range of 200 to 150. Well, coverage of the syllabus, it's really a challenge because the time set for the terms have been condensed so much, so that covering the syllabus has been really a challenge. Ekiama ya ODM litukuria ryanyalke okoro musangano ya sensemeri ya Kasarani aseboigo ba umurai wikiame ikiura ira morodingo koboko gochikurwanira ekero kyo president ya sense ito ya Kenya boigo nigo bate abuna ere neruga neiri gochikwegu ekero ne tuchikwegu bendere yoko imokia sobo mo bwasimio ramoja uno muri kwito Kevin agotoerera Kerama tukagendrete kuminyoka gochia sobo cholyo bone bu mwoko yoiga nigo ya rokanire ngomorai wiki magiyodi mu moskire rodinga agendrete gosirwa gochikoba omorai wense aya niga ine kigwa asumo yego korekana segetigia Kasarani asacho rwa gochikoiruke bende. On behalf of NEB and as the returning officer for the elections of the ODM presidential nominations, I therefore wish to announce to the National Delegates Conference that the Right Honorable Raila Amolo Odinga is the only candidate we have to present to NDC for nomination to the position of ODM presidential candidate for the 2022 general elections. Airaniga anchirana manganayo asak ba kirangambia mono na kuria ira yo gochikoleta monchoria imeyense ya Kenya ekero aranyare gochikochorwa. Hapa leo nyinyi mmeamua kuniteua kubeba bendera ya chama chetu katika kinyang'anyiro ambayo inakuja tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu. Pale mbele tutakwenda kung'ang'ana na wale wengine. Nataka kutoa shukrani wa dhati kwenu kuniteua kama candidate wenu. Kati ya barai baikirana nigo baokoboko omo bwa azimio la umoja wetu ni ule ambao kila mmoja amesema Kenya izidi kuendelea, Kenya izidi kupata manufaa ya uongozi bora, Kenya watu wote wanasikizana, Kenya kusiwe na chuki ambayo haina maana, Kenya izuie wale ambao wana matusi kama wanaoka. We are very clear. Rais Kenyatta anataka kuacha taifa ambalo limeshikamana. Rais Kenyatta anataka kila mmoja wa Wakenya wakiwa pamoja na mzee wetu Raila Odinga wafurahie kuwa Wakenya. Ninasema hongera kwa nyinyi wana ODM
for holding the National Delegates Conference na kuchagua ndugu wetu Raila Amolo Odinga akuwe rais wenyu kwa huko juu. Tumetenda tukiwa pamoja na huyu mzee wangu hii miaka 4 yazidi ile yote tulikuwa tumefanya huko mbele. Wengi hawajui safari ambazo tumetembea na Mheshimiwa Raila katika sehemu mbalimbali za nchi hii, safari ambazo tumetembea katika nchi za nje, majadiliano tumekuwa nayo na wazee kutoka jamii mbalimbali tukitafuta amani na maendeleo. Na safari hizo zote hatukuwa tunaangaliwa kwa TV, tulikuwa tunatembea peke yetu. Nairobi hii, mitaa ya Mathare huko tulikuwa tunatembea usiku, akaingia kagari yangu kidogo niko naye hapo, tunatembea tu. Tunakuja, tunapanda Kisumu, tunaenda, anasema hii port sasa hii lazima, na tunaenda tunaangalia, tunaanza kazi, tunamaliza na nipeleka pahali pengine hapo, tunakula samaki, tunakaa, tunaongea. Na safari hizo zote hakuna kujipendekeza, alikuwa anajipendekeza. Haja yake ilikuwa ile kazi iweze iendelee. Ripoti ya Ndizi TV na Kelvin Ondere. Boigo ekiama ya Jubilee nigo ya twara musanganase amaga chogosa sensemo ya Kenyatta International Conference Center asina barwa barai ao banyara bagoikirana na ukwana mangana ao ayuarengete ekiamekyo anene kere ekiamekyo kerengete oswa asobomo bwasimio ra umoja igonigo abarai ao baikirana sensemo bakurawa no murai bwense omoski urumwe Kenyatta asiboigo raira na ndaikirana sensemo yubuno morikyo itu Brian Sagini agotwerera Wetania ababwatani chirwinye nigo basangererekana asama gacho a Kenyatta International Conference Center KICC ritkoria lero ritkoria kabere ekiama gya Jubilee gekoragwa no maraibwense ya Kenya muske Uhuru Muigai Kenyatta gutwara na kwarigania egekaro kya National Delegates Conference NDC egekaro kya letamo abaraibo bomo bwa One Kenya Alliance na boigo maraibwe kiama gya ODM muske Raila Odinga abwasega ngenene yaba ebyame byo guchika gocha gukora egasiamo na kogendereria ayobora igwetera email ya Azimio la Umoja abwase boigo eganga ya Uhuru Muigai Kenyatta yabo komoko boko Raila Odinga aseganga ya yokora ense ya Kenya. Tukiwa hapa kama wana Jubilee, tukiwa tumejumuika pamoja na viongozi wa vyama mbalimbali, tukiwa tuko hapa kuanza safari ya kuijenga tena upya siasa za jamhuri yetu ya Kenya. Tumekuja kujiunga na nyinyi hapa kwa sababu ya uhusiano tuko naye. I give you my promise and that of Oka that we are together on this journey. But we will negotiate structured dialogue, honest conversation, correcting even historical imbalances, because building a coalition is not easy. Ase ege karekyo nigo baraibwa Jubilee bwa chencha abwase Rafael Tuju abwatoka ekerogo kyegyo koba omorikyo monene o Jubilee nago chika gocha kwebwatania na ya siasa abwase libagalia erero na Jeremia Kioni abwase boigo Jimmy Angwenyi ayenyorera libagalia koba gati y'abakonyi be kyamekyo abwase Kenyatta atigara koba omaraibwe kyamekyo. So I wanted to ask and congratulate my brother Rafael Tuju, the outgoing Secretary General of Jubilee, for a job well done. We all know he went through some great difficulty, even health challenges, and God is great. Rafael, I looked at you walking. You are stronger than you are 2 years ago. Nigo bono abara ya ubachika gocha kobweterana na kwene kekero kyobara ibwense ngwera na kere aso bwato bwa Azimio ekero bono matukatsigarete Ensa Eyemo 53 gukora obachori bwo mwaka oyo. Hii Azimio One Kenya munaitaka muitaki?
Munaitaka hamtaki? Hebu nione kwa mikono ni wangapi wanasema wanaitaka. Retired and Brian Sagini Isena. Ayuka agenderete nigo murai gusoma konyi murai bwense Dr. William Ruto agenda goikase county ya Nyeri nera agenda goya kireko kona komocho bomo bose komocho kubwatana kwa murai bwense no murai bwense nga asate abuna gesaba bwatana nalia magendora jubiria anyarete gakwirana inse. Lakini mimi nataka niwaambie wengine wanajisumbua wanasema ya kwamba sijui tumebeba Biblia. Mimi nataka niwaambie watu wa Azimio, tafadhali mtuheshimu na mtusamehe, kwa sababu Biblia hatujaanza kubeba jana. Tumekuwa tukibeba Biblia miaka nyingi bwana. Ni kwa sababu ya hiyo Biblia ndio tumefika mahali tuliko sasa, na ni kwa sababu ya hiyo Biblia ndio tutafika mahali tunaenda. Kwa hivyo poleni sana kama tumewakera na kubeba Biblia. We are very sorry, but we cannot change. Tunaelewana? Biblia hatuwezi kuweka chini. Ama namna gani jameni? Kwa sababu tumefikishwa hapa na Biblia. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Na tunaomba wapinzani wetu, please. Madhabahu ni mahali pa heshima. Madhabahu ni mahali ambapo ni patakatifu. Tafadhali na waomba kwa unyenyekevu, hata kama hamupendi kutoa sadaka, hata kama hamupendi kujenga kanisa, tafadhali wachana na viongozi wa kanisa na wachana na kukera na kukashifu kanisa la Mungu. Hii nchi ni nchi ya Mungu jameni. Ama ni aje watu wa Nyeri? Tunaelewana jameni? So we want to ask our competitors respectfully, please, let us not say things about the church. Let us not say things about the men of God. We have come this far because this nation belongs to God. Na sisi na wauliza ndugu zetu, tafadhali tushindane, na tushindane na sera. Wachaneni na matusi, wachana na kanisa. Nyinyi shindana na sisi na sera. Na kama hamuna sera, mungojee tarehe 9 wananchi wa Kenya wataamua. Kiroto gutigana na siasa niko tugusuka bosio go ikabuna kare serikali ya Kenya ni bono ya bekire merobere ya bena go chaka megeri go chase abantu bari bakora sensemeri ye marine ayemekande na shipping and marine elikoreta obonjoro ya senseme yo anene karabate buna mageri ya yuna takere likwena kibuna abantu ngonyora bara megeri na kurenda enseme yo ga ukwana ekarachageti umuroberi yo umurikyo botambe wasasi wisara ya botamba se wisara ya shipping and marine nasi karigitu ni gatebete buna Ladies and gentlemen, the economic and social importance of oceans exposes member states like Kenya and their water-based resources to various crimes and threats, some of them including terrorism, weapons proliferations, transnational crimes, piracy, and illegal wildlife and drugs trafficking. Some of those, as you are aware, affect Kenya. A crucial milestone, not only for the Academy, but for the country and the region, as it will provide training for the control of maritime crimes like illegal trafficking of persons, drugs, wildlife, as well as other illegalities in vessels plying the oceans and inland waters under Kenya's jurisdiction. And so the East African Transnational Organized Crime Project aims to bring, to support projects that bring East African countries together to provide capacity to fight criminal activity on their own.
Ekiombe ya Kenya Vision sinigo bono kiarure bya ugoki asaba Kenya anne bali banyande bakore emirimo ya obuya asiji sector abo bakore emirimo yo nigo bono kenanire ebyagwe bugoki asabale binenjere yamo yokuba omoyo na kwenda gukora igasi yabo obuya asense yeito ya Kenya gekiombe ekyo nigo kyate byagwa abarai abo bose bali bakore emirimo asiji sector abo cy'serikali binenjere yamo yokuba omoyo na kubate basuke bosyo anne gosira emirobelyo abo ya serikali anne asense merio yechibese gose ekeganja k'ekibeze cy'abagotu gose Kenya Vision Amayia Ensa ya Kenya. Very honored to be receiving this award on behalf of IC Lion. Thank you very much. Have a good evening. Yeah. Can we call the council members? Council members, up top, council members, please. 1 or 2. Council members, please. Kados kabosyo nigo bono First Lady Margaret Kenyatta agendete gusire emerobelyo ya serikali gusira emerobelyo yo konchoreria ensemo ya mangana afya asense yeito ya Kenya sibona agendete kubeka emerobelyo ya bene rikwena kibuna ense yeito ngosukere bosyo asense meri yo bachenu nyeruna mongina Margaret Kenyatta niga agendete gusire ebirengo abo byo bachenu anene ekero abo tumurobelyo ryo ye Opion Zero na gokonya abasubati amo nabana asense yeito ya Kenya. I'm delighted to join you, Your Excellency, to congratulate the Girl Guides Association on this momentous occasion to mark the 100 years since its establishment under the theme, Awakening Her Potential. The theme is very exciting and stimulating because my ministry, especially the State Department of Gender, works around the programs that try to provide equal opportunities for both men and girls and women to maximize their potential, both politically, socially, culturally, and I'm sure this theme of awakening our potential is going to be nurtured around that environment. It's my pleasure to share in the joy of celebrating Kenya Girl Guides Association centenary. This is indeed a significant milestone that I, as patron of the association, am proud to be part of. Today we mark 100 years and look back with pride at the achievements, impact, and growth of the Girl Guide movement in Kenya. We celebrate the association's epic journey spanning over 10 decades and reflect on the greater journey that lies ahead. Above all, we celebrate the founder, Lord Baden-Powell, and the gracious Lady Ola Baden-Powell, both of whose pioneering work and vision shaped the Kenya Girl Guides into what it is today. A movement built on a solid foundation of values and a legacy of rich heritage, diversity, purpose. Boigo ekero tugendete asa mangana itu Amayia Ensa Eyemo nigo bantu kumayibuna ekiombe kemo nigo kigendete kwena na ebyegwa asoma boganio yo mosomo boganio Kameribag anene asebali banyarire bakoreta monjorerio ase orogongo rwagusi osebali banyarire bakonya abantu ekiombe kyo kimanyikana bena I change gold rule gekoragwa no Ambassador Lumen West nigo kigendete osenigo bandete kwena na ebyegwa gochi ase abarai asorogongo rwagusi amo nabarai bali anene bali banyarire bagokonya abantu ebyegwa gose banyarire bakubasira ase community gose ase bintu biri bitwetanene kati yabali bagochikwa ebyege gose bako ebyege ngati ya Omo Police Commander we county ya Kisii France Koli amo nabawasiri we county ya Kisii bali banyarire bagokora amangana amaya gose banyarire bagokonya abamenyi be county ya Kisii boigo Omo Swati St Jude gose makadani nigo nera gochikwa kyo amo nabali kimbatigiri maega kati yabali kimbare bagochikonyora ebyegwa
ebyo aseritko lialero hayuna na kwale na machumuri kurwa semesa yitu ye chinseji kurende kekoraga chinsezo to chabona botuko ninchi koira na igan komanyi ali amanga ganete guhatika ime na isko ya usi na bakwenda gutubwadia asense media mitandao tonyole Facebook tonyole Ndizi TV News baga asense media YouTube na bago tonyole Ndizi TV News bago na bago to tweet @Ndizi TV News nande kerengere kyao ni gotukiari ande kire daika kirenza wetera sedamba eyera seskini yawe ni ngugusabira botuko buya iretariane Brighton makoli korende were gonkonya sejinsemo chiri chumon we manyererio ni gakurukwa Joshua auta twara uburirio buya no murogo wa omuya. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura y'ubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchi ya Sorogonkorwa Nyanza na Boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo